Assalamu alaikum. Nawna selli thérapie nokku ka won ɗon musidɓe julɓe tedduɓe meɗen salmina on. Hiɗen ka live ɗo ka bimbi ɗo fi goto kala e meɗen kadi yo ɓeydo spirituality mum on, mana ko suuɗi e makon ko ɗum wiyete spiritualité ko ɗum ɗon moƴƴinta ko feeñi e makon, koko suuɗi e makon moƴƴinta julde ma nden. Andi julde ma nde koko feeñi, shirku no naata e mum, mana yingo no naata e mum. Koko suuɗi e makon moƴƴinta ko feeñi kon immorde e sadakaji ko ittata. Koko suuɗi e makon mana ko suuɗi kon koko fiɓete kon, koko yi'otako kon. Allah subhanahu wa ta'ala kanko ko ton on darata, ɓay ko ton woni anniyeji maɗi. Malaikajo anda fi ɗum ɗon, malaikaɓe ɓen anda fi ko suuɗi e makon. Donc si tawi a heɓay doole no wurira e hoore ndiɗo leydi, laɓɓina fondement on, laɓɓina golleji ma ɗin ɓe yiltitoɗa e konko suuɗi e ma ton, moƴƴina ɗum ɗon, moƴƴintina ɗum ɗon. Merci Eladji Sow, Maral Fafaya, bonjour. Goto kala e meɗen no mari droit ji d'opinion, mana tawa no jogani hoore mum faamu mum, c'est qu'on appelle des opinions. Goto kala e meɗen no mari droit, no mari haqqe tawgol no woodi ko hooli, ta no woodi ko hooli. Hay si tawi jama on, hay si tawi woɓɓe goo ɗum ɗon ɓe yi'irta ɗum ɗo yiitere moƴƴere, wota ɗum ɗon haɗu heɓugol ma ko wiyete kon miijo ma, mana tes propres opinions, tes propres croyances. Si tawi miijo ma ngon e hoolare ma nden wona moƴƴude, mais du fait que nde wonno ko kañum feññinɗa, koko wonɗa kon feññinɗa, a heɓay en réalité ko faljita. Mana si banadama feññini jahiliyagal makko ngal, si bananama jaɓi wongol authentique, wongol goonga, wongol bani adama, o feññini ko andi ko, o feññini ko o woni kon, ko ɓuri hewde kon ko kanko tigi faljitata hoore makko, ko kanko tigi faljitata hoore makko. E kadi konko o feññini ɗon karama koɓe buy yaltay walli toon. Mais si tawi no miijiti, wona opinion ma jogiɗa, wona miijo ko wonɗa miijade ko jogiɗa, wona croyance ma, na hoolare, wona iman ma on jogiɗa, wona ɗum wonɗa feññinde, ko honno goɗɗo faljitira e ma, ko honno faljitirta hoore ma. Wona ko jannguɗa kon wonɗa hollude, ko copie wonɗa wadde, a waɗay woni copie, translation, ƴettaɗa firiraɗa. Ko honno faljitirta hoorema, par ce que a heɓay inde nde a jeeya, a sikkay hoorema ko a wona. Ko ɗum wiyete dans la spiritualité diina yimɓe ɓen. Diina yimɓe ɓen ko kulol ko ta ko honɗum ɓe wiyata, ko ɗum wiyete diina yimɓe. Si tawi aɗa mari kulol e ma, ko honɗum ɓe wiyata. Si ɓe andi ko ni mi wayi, si mi feññini komi woni kon tigi, ko honɗum ɓe wiyata, ko mande hiɗa e diina yimɓe. Ko kan diina Firawna addi gadna ɗo. Firawna noon rewatano kan diina, ila ñande o wi ko kanko woni Allah, kanko rewata kan ɗon diina, ɓay o andi kan ɗon diina naɓata goɗɗo nokko. Koye kan diina numurudu wonno, koye kan diina lamɓe mon buy woni e yeesoɓe men buy woni, kamɓe vraiment ɓe yehino ha ɓe tawi ko fos. Joni hiɓe wadde hoggo, ɓe naada ton yimɓe, ɓe wayla, ɓe waɗa, ɓe beyi e dammi, ɓe ɗaɓɓaka, ɓe fewta, ɓe hutta ɓe jawdi maɓɓe ɗin, ɓe hutta ɓe tam maɓɓe, ɓe hutta ɓe aduna e akira, ɓe perdina ɓe aduna e akira, pardon. O diina ko kan wiyete la religion des hommes. Ko ɗum waɗi si Allah wi en ka diina makko, jokke konko wahina, jokke konko wahina immorde Allah, ko wahina ko jaago ɗum woni diina. Wota on jokkude hutuwatul sheytane, technique ji sheytane ɗi, teppe sheytane. Ceernoɓe buy a refiranma ɗum ko jinna wi ngi lara ngi sowdo noppi ma, ngi inna ya yaru beere ya jeeno, mais c'est de la merde.
ɗum ɗon ko ittugol ma bani adama itta responsabilité ma on nder ɗon la a wonti kullum asfala safilin, c'est à dire tu n'es responsable de rien. Allah wi en kala ko heɓuma ko immorde e golle ko jungo maɗen golli e suɓande nde suɓiɗa. Goɗɗo ara inne ko jinnaare woni arde sownoma yara beere, ko jinnaare woni arde sownoma yaha jeena, ko sheytan na gonga, c'est pas vrai, c'est la religion des hommes. Neɗɗo on waray woni o inni a gaynata, ala feere, a wawata, ko kodduri ko ni yarata, c'est pas vrai. Ko ɓayi mo andi si a woni responsable, mana si a jaɓi daranagol hoorema o wawatama huɓindade. Donc o yiɗa ya wuuru e kadna ɗo, ko ya woni wullitotoɗo ha coow waɗo ko wiyete kon c'est justifié. Kala bani adama kadi mo yiwɗa il se justifie, c'est à dire kala piyunku o waɗi ko be o rewa rewete ɗin fo yimɓe ɓen anda ko fi hunɗum o waɗirani ɗum, ko ka diina yimɓe ɓen wonuɗa. On t'a déshumanisé, c'est-à-dire les religieux, les politiques, les cultures, les familles, les cannibales, ɓe ittima e neɗɗankaku yagal. Neɗɗankaku yagal, c'est la responsabilité, c'est le travaillement. Ko ta hiɗata gana, seede hiɗata gana, na ka leɗɗe wonɗa walde, na e nder gayka wonɗa walde. Seede hiɗata gana, a defa e ñama. Seede hiɗata gana, o naati e heccu wonɗa ñamde. Seede hiɗata gana, a bugotako ka yaasa. Wono kulle ɗen, wono bareji ɗi, wono ñaariji ɗi. Seede hiɗata gana, hiɗa darni cuuɗi waɗi saabije mum. Seede hiɗata gana, hiɗo moƴƴini otoje. Merci leydi ma peut-être. Arande e laawol ko bani adama fof doit faamude taw ko yo andu himo mari droit d'avoir tes propres opinions. C'est-à-dire ko droit ma ko haqqe ma nde tawata hiɗa mbarani hoore ma ko hooliɗa, ko miijotoɗa, hay si tawi ɗum ɗon yiitere ɓeyande mum yiyata ɗum yiyande moƴƴere. Fi honɗum ko ɗo goɗɗo wonata authentique, koye feññinɗo, ko jaɓuɗo feññinde jahiliyagal mungal ko ɓen jangi. Mi fillito, ko jaɓuɗo feññinde mi anda, mi wawata. Jaɓuɗo feññinde mana ko woni kon, ko on faljitete, ko on faljitata hoore mum. Yaltuɓe waɗi kopiɓen ko ɓen jonna hande ɓuri kon gradde jeekuta ko fus. Ko fus, ko fus, kala ko wona authentique ko yiite yahata sa mayimo. Naatugol yiite wona ko wona ɗon yewtede kon. Ñande yawmal qiyama a darnete woni ndaare ko authentique ka ko fek, authentique aljanna fek ka yiite. Sukka yiɓe électronicien ɓe technicien ɓe jogii appareil oy testay koye piiji. Si ɓe waɗi ɗo caw caw ɓe ndaari, si ƴetti ɓe anndi kun ɗon no gollude haaji maɓɓe ala e maɓɓe ko wona ɗon. Si ɓe waɗi ni kun ƴettaali ɓe ɓora kum, ɓe yaha ɓe adda gokkum ɓe joɗɗina moƴƴu kun kum. Mais ɗum ɗon doit en faminde. Mi fillito kala électricien joma électronicien ɓe gollitireɓe sifa ɗin piiji ndaar no ɓe gollirta noon yawmal qiyama kori ko noon koye ɓe jogii tension métre hoye piiwoye mesuray koye o électricien si o waɗi ni ka fisilo koye waɗa ka si kun ƴetti kun daɗi ko ɗon kun wonata, si kun ƴettali ko kiw yaw sooda kun ɗo maayi, c'est que hi kun ɗon kun ala gollude. Gokkoye noon no ɗon na wonde koye wuura, mais gonɗum adde koye golla, goɗɗum haray ko hikoye tuundi, ko ndin tuundi wiyete fek. A yahdata e ndin ɗon tuundi ka aljanna. No aljanna no laaɓi, a naatata ton hiɗa tuuni
e hille ɓay ton alaka goɗɗo saƴƴite sonaka yiite no saƴƴita ɗum donc a yirtete ka yiite taw ɓe naɓa ɓe saƴƴitire yiite ke ɗo waɗi piiji ɓuy ko yiite ngeɗɗi laɓɓinirte si kanŋe toniɗe peesetaake lando won ɗo si kanŋe addiɗe kade yeeyete ɗo hiɗe wondi e plomb e janɗe e goɗɗum ngo ɗe peesetaake ko beeɓe wifa ɓe seɗa ɓe wifa haa lutta e hakkille maɓɓe ko kanŋe tum ko on tuma ɓe peesata ɓe jonne mbuuɗi ma konko itta ɗo wiyete fek deeɗi kanŋe kadi no mari catégorie ji haa tati hino ton kanŋe laaɓuɗo poy sa yi markon a tawa e segeleere no e mum ça coûte très cher ko 18K ko 20K ko 21 ko numéro mum on hino ton kanŋe jilluɗum soit e silama e baafata ɗum ɗon kadi piri mum no ton awa ko ɗum wiyete diina yimɓe shirku si tawi an moko ba duuɓi ka wondal tu n'as pas de droit à avoir tes propres opinions tes propres croyances fi hulugol ko honɗum ɓe wiyata wota lando min nawna sellimina ko naka diina Allah wonɗa hutuwatul cheytan Allah wi cheytan na inde goɗɗo na inde jinnaɓil ko jikku koko murdi wiyete cheytan woni ko bane adama woni ko ngal gertogal ngal marɗa ka suudu gerto andiraka ŋatugol ñande gertogal ma ngal ŋatuma wona ñannejo na jinna be um ŋatata baali ŋande ŋatuma wona ñannejo naate mum na jinna murti woni cheytan ko wonti cheytan an kadi ila ñande saliɗa d'avoir tes propres opinions ñande saliɗa manifeste gol wonugol ko wonuɗa ko en fin de t'améliorer wona ɗon noon sanjira seeɗa ñande saliɗa yaltutugol ko wonɗa ko suuɗiɗa ɓaawo baabe soɗɗa ɓaawo ndiyam waɗuɗa copie ƴettuɗa masque ko honɗum ƴettiranɗa ɗum ko fii kulol yimɓe ɓe ko honɗum ɓe wiyata nanantakelam ka diina yimɓe wonɗa maayigol ma sa a tuubali ko yiite wonɗa yawde wonna noon Allah naɓma ton koko tuundi ndi yaaduɗa e mum ndi natata ton place tuundi yawmal qiyama kaka yiide no wayi hakkunde men ngal ko ala nafa kon kaka poubelle ewa Allah tagima waɗima original origiji no laaɓi poy gite maɗen wenni ko an jeyi ɗengal ma ngal ko an jeyi ngani ma ndi wenni mi jonnima ko an jeyi rewan min to a inni no nana waɗiri ɓeɗo kadi ko huleteɓe ɓeɗo kadi ko tefayɓe ɓeɗo kadi ko huleteɓe joni on mo huɗuɗa ɗon ko on woni Allah ma ka aduna ka jonno sa a yaadi e miijoji makko les opinions des autres a yaadi e hoolareji makko yawmal qiyama haala laato testere ko yaddete woni ɓe waɗa ma cuyi ɗo ko fek tadi na kañum dari ɗo ko miijoji yimɓe ko ɗum o yaltidi e mum o ɗum o feeñide mum gadna donc o wawatano falkitude hoore makko goɗɗo watano falkitu e joni sa ari ɗo anni ko a diplômé tel branche spécialiste ni ko janngoɓe arata e feema ka ko jannete sikki de o yimɓe janngoɓe tawi noon anda goɗɗum mais si a yaltiri ɗo a yaltini ko faam aya joni goɗɗo no farjite ko wonɗa kon a yaltini goɗɗo farjitete joni anda joni wona ɓe waɗete joni e placement won noon placement jahili ignorant nde wonno noon jaka andi ko a ignorant tu vas commencer à s'améliorer luttinali leydi men ndin ɓaawo sona ɗum ɗo ko neɗɗo mo anda halfina ko anda neɗɗo mo janga jonna place jangu neɗɗo mo tedda jonna place teddugal ko fof noon
ko ɗum ete fek joni pièce mo gollata ko juuti wonde e ɗon ko ɗum o nafata pièce on laaɓani on oɗo pièce wona golɗo ko honɗum wallinimo ɗon ko ɓayi testere ala donc mayi ko honno noon yaltirta e diina yimɓe ɓe. Merci Mamadou Diallo, merci Mouktar. Ko honno yaltirta e diina yimɓe ɓe. Sikke ala ko ɓuri ɗuuɗude e yimɓe ɓen ko e diina yimɓe woni. Wona min wi ɗum ko Allah wi ɗum. Allah inni ko ɓuri heewde yimɓe ɓen ɓe gomɗinta si wona ɓe takkay ɗon shirku won diina yimɓe. mais ɓenne jon shirku ɓe ala fi sanamu ɓe ala fi kaaƴe ɓe ala fi candi wonaɗi rewde he sanamu nafata lorrata mi fillito sanamu nafata lorrata c'est neutre ɗe kaaƴe wonnoɗe ka suudu kaaba ɗe leɗɗe lesanoɗe wonɗe ka suudu kaaba ɗe anano lorrude goɗɗo ɗe ala nafde goɗɗo parce que kanje ko ɗe kaaƴe ma ko ɗe leɗɗe ils sont neutres mais tes croyances ko hooliɗa kon e fee kaaƴe ɗen voilà ko ɗum wiyete shirku koko hooliɗa kon e fee kaaƴe ɗen jonnuɗoma nden hoolare woni taahuud araynoɓe fitta suudu kaaba ndun e on saayi ɗon naata nder ton ara yottina yewtere wo ko sanamuji ɗin haali kon ko on ɗon woni Allah ma enen en alaka suudu kaaba meɗen mari sifa mum ko hombo wonma noddude hande yottina e ma taarika beppale o inna ko soroma makuno ɗum kombo narde yottina e ma taarikaji beppaleji o inna ko fedde nden haali ɗum ko ɗum ɗo halda fotta kombo wonma noddude e fenande voilà on wonɗoma noddude ɗon ko on woni dankade sanamuji ɗi ko on wiyete tahud an wo kanko wosi on tuubali ko onon e kaaƴe ɗen ɓe naɓoyta ka yiide par ce que vous êtes sale alaka noon sunnirede ka yiite fi Allah no añuma o añama ko tuuni ndi wonduɗa e mum ndi yaata to ti ce qu'on appelle l'ingratitude on tawanoka fewno wonkin sorete ka ɓanduma o tawanoka fewno ndu hendu moƴƴinte ndu wonɗa e fofude o tawaka e moƴƴingol ɗandiyanɗa wonɗa e yarde o tawaka ñande heɓeteɗa o anda honto mayata o anda ko honɗum wona windede baraji ma moƴƴi boni sa ƴetti geɓal mangal geɓal Allah ngal geɓal aduna a jonnitimo kuffar kono noon geɓal mangal avoir tes propres opinions et tes croyances ɗum no jaɓaka men jamais jaɓaka naka dina naka politique jaɓaka e tanke fodde ɗum ɗo jaɓaka en wonata yimɓe no haray na e mbananota mo wonale banadama ko wonɗum voilà sa woni ɗum ɗon ko no ɗum ɗon wurirta non ko non wurirta wawuɗo wo doolamo wawi ɗon haray ara ɗum ɗo fiya yaltu e diina fenande diina yimɓe ɓen il faut arrêter de te justifier e fey ɓen yimɓe ɓe yiɗama goɗɗo o yiɗama andi si neɗɗo yiɗama déjà kanko andi ko añirma tentini si mo añirma sabu yeeso ma ngo ma sabu piyum ko Allah hokkuma ma sabu pour tes propres opinions andi ɗum ɗo wona c'est-à-dire en réalité wona hunde nde wawɗa change a wata change de yeeso ma e so añima fi ɗum hiɗa wawi ɗum no wawi iwde a wata change de tes propres croyances pour lui ko hooliɗa ko hande ko ɗum hooliɗa
mo anyirima sabu ɗum honno marra tu te justifie pourquoi konno garata ɗo e sifagol fi dina ka hooliɗama piyungu pour tu te juste konno sifanɗama ɗum wota naato e justifie ta naata e laɓɓinalngol goɗɗo goɗɗum tentini si tawi neɗɗo yiɗama fi honɗum mo yiɗama ayi o yiɗama o nanata sona ko o yiɗa e fema point barre mo yiɗama nanata si wona konko o yiɗa e ma o yewtuɗa ko laba o ko laba o nanata si wona ko o yiɗa ko mono yiɗuma wallahi kanko kadi o nanata sona ko yiɗi ko ɗum ayiya yimɓe inname anda si o ñammingo o ñamminama o yiɗum déjà ñamminol ko fenade posonugol noon ko gonga yimɓe boyno posoni yimɓe ɗo là c'est vrai l'empoisonnement c'est vrai mi yiɗum lannota des personnes empoisonnées ɓe ara ɓe na ko ñamina ɓe ñamina il est empoisonné par des produits chimiques a ɓeɓire seeɗa seeɗa ha maya on docteur jo ñawdomo ala par ce que organisme maɗi fof boni ne passez pas votre temps à se justifier chacun de vos actes wota feƴƴi sa'ima on fo kala golle ɗe wallinɗa ma kala suɓande nde wallinɗa ma kala yewtere nde yewɗa taw ko ar justifiera e goɗɗo on mo wonɗa justifiade mum ko Allah ma on non par ce que ɗum ɗon ko hakkunde ma e hoorema hakkunde ma Allah tagɗo ma tentini ce qui te concerne ta vie privée tes opinions tes croyances tes choix personnels mi fillito ne passez pas votre temps à se justifier chacun de vos actes cedi kala ko wallinno ɗo wati Allah inni rew jokku konko min mi wahi parce que hakkunde ma Allah c'est la liberté faman sha falyu'min faman sha c'est la liberté hakkunde ma banane ma nda ko ni liberté ɗum sa nani baɗananina indépendance libre o itta ɗum honno banne adama ɓerde makko nde waali ke wo si o maccindini ɗimmojo makko si o jasinimo si o hoynimo on ara innama indépendance cewtoɗa jikkora indépendance o sayete par ce que anda koni indépendance ɗum na yimugol l'indépendance immagol yima watto kasangeji hayɗo non ko ga ɓendata taw go ha wonata taw bane adama ha anda mo kala no mari droit koko mi haali ɗo opinion et croyance c'est ça goɗɗo ari hunde kare nangemo waranma goɗɗo cuuɗi ka haala makko nangemo lance suudu mais ko leydi dammi o fokkital no ko wanda diina wanda hunde taw goɗɗo haali hunde kare nange warema yaltinema ko dammi nagge ko an woni poison social ko an woni ndowru yimɓe ɓe an ko a ndowru na bani adama taw Allah jonnama on droit ɗo o inni faman sha a innano wona ko gasata koko Allah jonnimo ɗum taw Allah mo wiɗaɗa rewde ɓayno na on Allah jo wonɗa rewde ko Allah nananta kela nanetake ka amen ɗo nanetake fattuno ƴetta ɗo on gorogoronno ha maaya nanetake fanno ɓiɓɓe buyi ware e ɗum nanetake min ɗo goɗɗo no jomba ɗo o tawaka ɗum fo wonta opo jo ɓawo jombede nanantake la meɗen mari ɗum ɗo men hajjat nanantake la meɗen mari ɗum ɗo men hirsali nayi kafatunde ko e diina yimɓe wonɗa yo Allah faaboma noon jaɓa ko wonuɗa kon fiya wawa farjutude hoorema
donc ara wis o sifagol kala ko walline kala ko ta ko be labbina ha Allahji maɗi fama, c'est une source de stress. ɗum ɗo addanimɓe buy nawnare buyno nawni ɗo hande nawnaje ko stress na goɗɗum ɗo a sikki non comprimére e pikirwal e yowgol ndiyam ittete ɗum laati to trompe, laati to trompe. An kala piyungum waɗuɗa il faut se justifier. Tu te justifies pourquoi? Anda ɗum ko golle maccuɗo ko ñalli gollude ko koye aru o sifano dimo makko ko fi hon ɗum o gollirani ɗum e ko honno o gollir e ko hon ɗum heɓi. Anda ɗum ko golle militaire, si o yahay ko kala ko waɗata ko yo aru o justifie o ha laaɓa yeeso supérieur jo makko ko a ɗum ko a gollowo goɗɗo. nafa wo ala ta arata sifoɗa hoorema e yeeso yimɓe fii ko wonuɗa kon ma fii ko faalaɗa kon ma fii ko suɓiɗa kon e fe yimɓe tawɓe ko kamɓe tigir wonma ñaawde des juges ko ñande wo ko indema ɓe jooɗori ko fii hon ɗum arata sifoɗo. Ça fait bizarre. Goɗɗo mo yiɗama an yiɗa sikkude konngol yalta e ma ngol o yiɗi. Non, je me demande pourquoi. Si goɗɗo yiɗi na forcé goɗɗo yiɗe, c'est son plein droit. Mais andu an kadi wona forcé ya aru inna a sifoto ɗon ha o faama ko jokkuɗa maako. Dari nedi yinno yurmi. Jaɓu, vous êtes différent. Jaɓu ɗum wona on goto. Jaɓu ko antu woni ka hoore leydi ɗo. Jaɓu ko Allah woni giɗo ma. Jaɓu sheytane wona jinna. Bana adama no wona sheytan, jinna no wona sheytan, malaika no wona sheytan, gertogal no wona sheytan. Kala ko murti woni sheytan, kala ko yalti e ɓudda e tagu e ko tagira fi ɗum ko woni sheytan. Jaɓu ɗum yalta e diina yimɓe, jaɓu ɗum farjita hoorema, jaɓu ɗum moƴƴintina ko bonnuɗa. C'est ça l'authenticité qu'on faut qu'on nafgan kan démagogie. Wonu simple teddinoɓe ma ɓen teddinte ɓe wikkota comment à cause de tes opinions ou tes croyances. Non, ɓen ko yimɓe non. Sa yi bani adama no teddina bani adama malgré ses propres croyances. C'est parce que mo andi ko bani adama ko suɓinaɗo ko wawa e ma teddinde o ko jaɓuɗo ko bani adama. Mo hewtali degré niveau bani adama watama teddinde par ce que o hewtali ɗo o wonali bani adama taw konno teddinirema honno jontirema haqqeji maɗi. Ayata leyɗele go ɓennade leyɗele sauvage na yennore, c'est à dire ko ɓe hewtali taw neɗɗan kaka a yal ɗum ɓennade pays sauvage, c'est à dire no kulle ɗe wuriri noon ko noon ɓe wuriri. wawuɗo yawo ñaama, wawuɗo yawo ñaama, ñaamoɓe huɗo ɓenno toon, ñaamoɓe tewu ɓenno toon. Donc o hewtali darja neɗɗan kaako ka goɗɗo jonnata goɗɗo espace ka o wuura ka o foofa ka o suɓo, kanko hewtali ɗon taw kanko e ɗon hiɓe woɗɗi. hay sa nanirimo qala Allahu taala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam o hewtali ton taw par ce que on Allah je mo woni yewde inde mum o andama. Simo anduno on ɗon a andayno e wondigal mongal e huwodiral mongal a andayno par ce que Allah ko golle ɗe kaka golle.
donc haray diina yimɓe ɓen kandira tan ko no ɓe wiyata si tawi no e ma voilà l'importance de la thérapie andu hiɗa nawni boyi e mo no e piiji en occident wallahi goɗɗo heɓata jawdi no suuɗade iɗa andi gonɗa e mum ko yiɗa ko aɗi feññina ko wonɗa ko jokka gurnam a heɓata jawdi iɗa suuɗade a heɓata jawdi ɓerde ma nden deeƴa au moins à 50% par ce que ko hoore nden gollidirte e ɗi piiji tu connais ta vie iɗa andi gurdam maɗa hiɗa andi no wuurirɗa tu n'aimes pas cette façon de vivre awa ɗum ɗon tu yoni stress ɗon nawnaɗa kono wonno no hulɗa nanantakela sa mayidi e nanantakela a tuubali jahannam ñande ko goɗɗo wila nawna sirri ko ɗum fi hinna goɗɗo naata yiite ko ɗum wala c'est un décodage na wonde miɗa yiɗanimɓe ɓe yiite allah dandan ɗum c'est à dire waɗuɓe ɓe kodduɓe ko ɗum ɓe waɗiri ɓe koddo piiji fu yimɓe no hula ɗo na allah de ko naatoygo yiite ɓe huli donc pour leur décoder ko ton yahata kadi décoda o tigi c'est un code bien fait je connais comment on code un être humain. Moi je ne viens pas parler ici photocopie ko moi kala ko mi haalamano ko soit ko rewnama ka hoore am mi adinama ma mi yehi mi jangi nokkugo mi rewi expérience ji mum mi faami na aɗa waɗa ɗo photocopie de kala ka yawɗa ɗo code mo ɓe jonnuma on si boni ko chiffre ji kadi ɓe rewata e mum ɓe décoda ko yiite ngen ɓe kodira goɗɗo no jooɗi e dewgal no sa'ede ko kulol ngo yiite goɗɗo no jooɗi e famille no sa'ede ko kulol ngo yiite na ɗo fi allah o jokki ɗon o sa'ete ko hulugol naatoygo yiite donc pour leur décoder koye anndimo konko woni e mum noon kadi kaka yiite naɓatamo o yaltay par ce que ko allah makko onno ko ya innuma allah ma on si nangima o sa'etede o sotay kadi ko banadama hooli konkoye ɗum ko ɗum yawtatamo diina yimɓe ko yiite ngen ɓe hurbinirte diina allah kan ko allah ɓe yiiɗinte banadama ko si yiiɗi si sanno diina yimɓe ɓen ko yiite ngen hurbinirteɗa diina allah kan ko allah yiiɗinteɗa taw andineɗa noon nambara yiite nge no serti hulɓinirede yiite nge andineɗa ko ha honto yiite ngen boni c'est tout andineɗa on mo duwaɗa yiɗude ɗon on giɗo ma ɗo wiyeteɗo allah si a yiɗani mo a yiɗay ɗum ɗa kañum yiɗete. Merci Jaray Balde, merci Joe Janso, merci. Donc arrêtez de vous justifier, commencez à protéger vos intimités. Fuɗɗe kisan hiwde gunduji monɗi fuɗɗeɗi hiwde sendidiron ka suudu e ka yaasi ko feƴƴata ka suudu hattata ko feƴƴata ka yaasi ka yaasi hattata. Ne mélangez pas les choses, ne vous justifiez de rien. Tentini si tawi ko yimɓe ɓe yiɗa hara yaltirgal ngal la solution pratiquer la liberté personnelle ko ɗum ɗon no woni fayda mutino kamɓe harino ga ɓe mawɓe men ɓe yiyata allah inno ɓe yaafoɓe y avait ça, y avait la liberté personnelle ko ɗum hari mo kala no e territoire mum no e golle mum no jogui entreprise mum hay ɓiɗɗo sa ɓanti ka a yahay sekana hoorema territoire ma o chacun avait cette liberté personnelle parce que ça a la liberté personnelle kono suɓortoɗa non kono jombirta welayɗoma c'est impossible kono gollirta golle welayɗoma kono wonirta e leydi welayɗoma c'est impossible wawata yadude. La liberté personnelle est liée à ta dignité no humodiri e dimu ma
Pratiquer ça, pratiquer la liberté personnelle. Ça wawata, il faut contacter Nauna Chili. Mais c'est payant. Mais, en liberté personnelle, ne te justifie. Non, min hande kam wondo min Nauna Chili, alhamdulillah, chaque jour je m'améliore. Chaque jour je m'améliore. Na min wondo arde yawta hakko yeso mondo, je n'étais pas comme ça. Il y a beaucoup de gens qui me connaissent. Oui, ben, est-ce que c'est le monsieur ça? Oui, c'est bon. Mais chaque jour, je m'améliore, c'est tout. Chaque jour, je m'améliore. Nyando, il y a des combats contre moi-même, fille au galade, mais tu tout de faut que galade. Galade, il faut dire anda haïdi donc. Mais, awawata yettude suɓandema tawata ko suɓandema na suɓande famille na suɓande jaja na suɓande karamaka na suɓande malaika si tawi a ala ko wiyete la liberté personnelle et ça s'apprend. Merci ma soeur Fatou Baldé, merci pour le soutien. Ça s'apprend ko ekkitete ko jela okkitirteɗo anda ko fi on ɗum okkitira anda jombuɗo ɗum suɓaki ya no wiya ñe so faali tan ko jela jombata ɗo andano jombiri andamo woni jombi c'est-à-dire ala dano muusi e hoore joni sa wallini gollal tawi wona gollal bongal na goɗɗo bonnuɗa na droit leydi bonnuɗa na droit goɗɗo bonnuɗa na haqqe na saria wallinaɗo bonnuɗa a bonnali hay e goto si goɗɗo ari fuɗɗike ni ko fiyon ɗum waɗiranɗa ɗum ko fiyon ɗum natiranɗa ni ko fiyon ɗum dammol ari e landagol ma sifa ɗen piiji mawde inne mo ça ne te regarde pas mawde ɓay na e lawol ma woni ko goɗɗo mi yippani goɗɗo mi bonni wono dina sumoɗa faamu personnel ka dina ma wona min ɗo min e buy philosophie amen dina on na goto je ne me justifie devant personne. Il y a des gens qui m'appellent, bon, est-ce qu'Allah vit donc, nelade min d'accord min mi ala e fedde baba. Min mi ala e fedde parce que wonɗo e fedde natata wigol ko fedde nde wigol yo jaabo ɗum min mi ala, moi je suis libre. Je suis libre, je ne peux pas me justifier. Ko mi faala o mi wattoto, no mi faalera o mi yahata, ko mi faala o mi gollata. Ko Allah jonnilan ɗum, ko to jattata lan. Hande sen fotti ɗo miɗa wayi ni, holla janngo e fotta miɗa wayi no. Parce que naka dina ma mi woni. Fedde ko non si on fotti fof ko woni robot sa sani contrôle mutuel fala kan yaw ayna ɓe nguma e ɓiɓɓe maɓe e jawdi ma ndi nawna silli heƴata e gotel c'est justifié. C'est une source de stress. Oh, yahugol wada justifika. In saimi marine, saimi natirine, saimi jombiya, saimi sediya, saimi ngani keda, saimi bugi keda, saimi hebidunna, saimi marine. Il a halande dun neddo. C'est-à-dire chaque voix qui sort de ta bouche, are no wa sobe ko unda hal, hakke ko metata. On kadi sokkite ɗon ha yaltina ɗon ko annduɗa e ko anda o ƴetta no o sakitata no fof o ɓeyda o falsifia des experts en mensonge o ƴetta haala ma kan o falsifiaka o jabulise haala ma kan o naɓa o jonna dammigo kadi yalta ka yalɗa yimɓe no añuma ko an añi hoore ma na kamɓe añuma de parce que c'est toi qui donne tes propres informations na selli ñeñeñe na selli ñeñe na yiw nana selli ma nanu fi makko nana koy ene kaari no wuuri ene kaari no wuuri ɓe fodde ɓe wiyanma ɗum ara hettaki ene koɗe kaari ma yaali on no wuuri banadama on no duwa ekkitade fewtugol kala neɗɗo tawɗo aray bonna o ma jatte on droit avoir tes propres opinions et tes croyances kala bane adama hey Milan merci Diallo Youssouf merci pour le soutien Milan da ko honno o wa'ama si tawi tun o tigi jaɓanta
jaɓata ko wonuɗa ko on ɗon fewte makko haɓam gaño ma ɓura on buyno wondi ɗo e nawnaje ko parce que ɓe wurino e gurdanji yimɓe ha ɓe lanni yoni ɓen lannuɓe ɓe hujjino haɓani no wiide ɓe hande ko ɓe huɗaɓe kala bani adam wonɗo arde jatte on droit maɗo fewtu e makko lannon pour tout bon on aro décision ji moƴƴanɗima feereji moƴƴanɗima wara winna no wonano no a jentoto kaarigoy a jentoto mengoy no a waɗay nigoy no a faltodirtegoy a nanodirtegoy ukku yiite e makko ko on Allah wi ka Qur'an wata jukku khutuwatil shaytan anno moƴƴamma inni no ko ɓe faltodira e sanamuji ɗi ɗum ko anno woni sifade na ɗum sa waɗi o yii gon woni yeso to décision ji tawɗi no moƴƴam gurdam maɗa wondugol e gorko moƴƴanɗoma ma sertugol e gorko bonɗo wondugol e debbo moƴƴanɗoma ma sertugol e debbo bonɗo wondugol e leydi moƴƴandima ma yattugol e leydi ndi moƴƴanama moodi a ɓendi ka anda fi iɗa andi gon iɗa andi ɗum ko haala wi farda iɗa andi ka wonda ɗo e mo wonduɗa o iɗa andi sino moƴƴe si moƴƴa yo noon siɗa wonde ko moƴƴanama ko ka diina yimɓe wonɗa nanantake ɗan ko diina yimɓe e nder thérapie amen on e nder yewtiriji déposition ji ko woti watta kon e nder diagnostic consi men yaltini ton haala woy gono ton wano wi fuɗɗode yewtere nandira goɗɗo mi anda wala ɗum ɗo ko windu ananoyi to miiɗa yoɓe nano andi mi falaka ɓaymo ko baaɓe ɓen darande on fof aljanna on fof voilà ma winna ko biro am wamin ko ɓen ko ɓiɓ kanko tawaka il faut aider cette personne parce que yimo e kaso mo wela yuude non fewno ɗo iɗa wondi e goɗɗo ça te dégoûte hiɗa e leydi ça te dégoûte hiɗa e golle s'il te plaît kon wonanɗa ko kulol ngol kulol ko on to ngol iwi ko diina yimɓe ko yimɓe jonima ngol kulol ko yimɓe ko jelu hatto jinɗa mum fiya wuuri ko jelu mbuuɗi jelu hatto jinɗa mum ya fiya feƴƴi ñalla c'est pas trop ko yimɓe ronke faamude no ɗuuɗi ko wiyetede pauvreté no ɗuuɗi noon no woodi yimɓe hiɓe waasiɗi hoolaade c'est une autre pauvreté no woodi woɓɓe ɓe waasiɗi le temps ils n'ont pas le temps moi là où je suis j'ai le temps voilà ɗo jomi yalta mi haɓana weewu ils n'ont pas le temps no woodi yimɓe ɓe waasiɗi cella no woodi yimɓe ɓe waasiɗi cuucal mais enen fayda ko wiiɗen jawdi so wi risque arsike inen ko kaaki andi yimɓe ɗaniɓe fof sa wi jawdi sa wi kaari no mari jawdi ko kaaki ɓe yiyata kaaki anda goɗɗo no wona pauvre piiji ɓuyi sa yi karam ko batinijo no nangi goɗɗo mo wiyata no mari kaalisi iya goɗɗo no mari kaalisi o ara yeeso ma winna ko nene makko woni mo ñamude lui des pauvres de croyance ko hooli ko no ñami o ara winna mo fiɗa korte ara ko rhumatisme nangi mo ko jokkule o ara winna no ɓengo makko no geri mo granjo ngala immade tumba ngala no anda wona ɗum a suttino masturbation a suttino lekkele pharmacie mais c'est ça tu deviens dépendant nga andi sorti nokke golle maɗe ko ya ƴettu poson si heɓa laawa si on ari il est pauvre de croyance c'est une pauvreté on neɗɗo yiyamo ka batinijo ma kam bile on bilejo hendo ɓortamo ha o laaɓa e moti an wiya kaari ka jama jana
hey kana jangi nya iya hore ma an ala hunde ana toti an kram ko baddi wata ma wadde an a yaltay do yaha kala ka falda juwota ko andarata innata kare do tindo darisi oto kardiraki da oto arata pick up arata garata ka dambugal ma yaldira ka baw kurto an inna alago go kala noddudo mo ka telephone ga jetta kala ka an ka wonda ça c'est la liberté kanko non si téléphone noddi ko kenen go ndaru o nyento o yaratu no wodi numéro ji joni ka téléphone makko danta banque on noddimo ko fournisseur on noddimo à cause des briques et des véhicules qu'il détient mouvement wi ko woni wadde et puis toi tu penses qu'il est riche plus que toi ben quoi il est riche en quoi en billets d'accord mais ino wodi piiji boyɗi o waasi ɗi mum tawata an hiɗa jogi gari ani représentant nya comme woni représente na ɗo min nawna sel min goto ala la représente je ne représente aussi personne oɗum waɗi ka pasan ɗo ko mbala uwa mi ala représente de goɗɗo ala la représente wata nadange hoggo ngaray lannode yewtere men e wiye koye o tigi eto hara jaɓali justifié o fi won ɗum hiɗen e société wallinɗo norme ji wallinɗi laawi ɗi humodira e diina ɗi humodira e pinal ko ɓuuri hewde ko na fof se haali ɗo no wodi makko baɓe ka diina no wodi makko baɓe ka politique no wodi makko baɓe ka enɗan no wodi makko baɓe ka huwodiralji ɓeɗo fof no weltan na ɓeɗo wonde wiwde koko boni kon hakkude yimɓe ɓe wonde haalde fima joni noon wonon ɗo joni wota natude justifiégal goɗɗo ara innama ene gonde koyne yiɗa jooɗiɗo joni noon gondetuma jam mbatta ma jam mbeteɗa ña hara dewgal makko ngal kanko ma ko woni e mum kon ɗum mo jartade ɗum no soɓi e makko mo faala wirde kono ɓay ton ko ɗum anda ko ɗum woni neɗɗo ene hani a jam mbaka ña joni kon no haalɗa nen jammira ja woni rayni ña anga anda jombugol wona farilla c'est pas obligatoire ɓuddu ko sa andi ɓuddu wurinna ko woni ɗon kan ha mi anda sa jam bay baba tentini ka wonde ɓuddu ko woni ɗon ko l'isolement ɓuddu aljanna ko ɗon koye woni je ne décourage personne à se marier min ni ko min ma ya un secret là-bas wonɓe ɗon ɓe no andi aljanna go no ɗon sa sutti on aljannara yayi watta hiɗa justifié go ani a yahalita ani a naɓali gaɗɗo taw ani a tarnani ani a hajjino yalita ani ko ɗe golle jokkuɗa ani ani wannaki taw ben wangal ani haɗi ani jooɗi ben wangal heɓaki gonno hani ɗo ɗe foin ila heɓuɗa heɓtal taw hani ka a heɓaɗi taw kono hani a heɓali taw naran ine ñaña le danger gon non ɓuuri hulɓinade c'est que ñawoɓe ɓen juge ɓe ɓen ɗo e procureur ɓe ɓen wonɓe ma landade ya justifié ɗo taway ko yimɓe taway ko enɗam ma c'est à dire ko wontiranɓe ma yimɓe tedduɓe yimɓe ɓe teddinɗa ma ceerno ma kramkom ma yimɓe ɗo ɓe joganɗa tedduga ta ko ɓe woni ñanneɓe ɓe oui ɗum ɗo ko ñanne par ce que ɗum ɗon ukki buy e dogugol suuɗo porté disparu iɗon nana ko wiyete posté disparu ɗum no woodi dolle ande porté disparu mutan jeng ɓe heɓali solution fuu sona mutugol ñande wona ngala wona suuda wona hajji wona ɓiɗɗo o waɗa souhait change adresse verse ɗum no heewi goɓɓe wurinnano ɗo ka damanji ɗo yimɓe no yaltina fa ɓiɗɗame ngam mutina waɗi janja ɓe ngamen mutina waɗi janja si ma yaali ko porté disparu ko fof noon angaray
lanno de temen toujours wiya y a des erreurs qu'il faut éviter no wodi faljiri di banade mon duware naade dabbugol jabede parce que ça woni dabbudo jabede be jabatama hay hore ma de be yida hore no Allah nden hore nde Allah jonnuma do be yidande bay non na anta fide dabbugol jabede ko dum addata banadama yo nato e diina yimbe e feddeji e kilanji e haldi fotti ko be ko ami yo be jabe fiyon dum kambe taguma be jabe hore ma nde wala tabe dolo kum magum wala tabe Allah mon da rewde on wala tabe be jabe de fiyon winni wonta ka der hoggo anni poti sardina musi ko be munyi ka be munyata ka oti kadi erreur burdo mawnde ko buy woni wadde o jamanu mo wonnen do ko yettugol ngurnam mabbe dan wada tribune publique c'est-à-dire ko kala ko be wadi kala ko be subi kala ko be golli be nabay dum ka jamaabe hollita jamaa bawo do ko yawgol ewno ka jamaaji ka fottete to ka haajuji kala ka fottete o tigara ewno to ka juulirdaji ya ewno joni ka réseaux sociaux ji kala ko be wadi ma kala dolo gungumbe sodi kala padum kumbe sodi kala mo e fot kala mo be amo yai TikTok ma be arayna gara fodo fotoji be jodo non be habbo l'approbation be dara like jidi si be hebi do like ko seeda be weldo be like ko seeda stress on fuddo no ko be men innata ndarela yurminela ittina fi am mi ala goddum ko me hus mi ganda goddum valorisez-moi ko hus mardo wiata no mari aduna gayndo haaju non c'est pas leur affaire ça se manifeste naturellement marbe ben je te le jure min ko mi anditirta mardo ko seke simi fotti e makko no o yewtirta non ma Moussa trompe les vigilances a fama aya wata fam ko mi andirta neddo ko ala goddum go hollita gonga les personnes les plus pauvres du monde ko ben buri yidi hollita gol bande pauvreté inni no dudi ko haallen c'est-à-dire croyance tan bonheur tawala ton wobbe ala hande hay fo je pas quelques biais hay fos hay dignité sintere pus sona koy biye ma inde bete kari no leyde kari no nokkel kari ma kari no wonde kari ma kari no ça va c'est tout des futilités comme ça qu'une valeur hay fos non ceux-ci sont obligés de tout mettre à la place publique au moins pour se valoriser avec quelques likes. Donc non ko be hebi don like ko seeda be récolte ko welto fonto no voilà jango kado prépare c'est des personnes qui se comparent aux autres et ay woni men kare wadi hunde ka ara wada sifa dum kare wadi ils vont vivre très mal. You are unique in this world. Parce que dum don holli sa hebal don like berne mande walta ko donc tu es malade ka dina imbe wonna hande ko wiete kon kulol nananta kelan no partout hay gam won do no way wa hendu no jinna partout nananta kelan data imbe wad pere wad bongol porté disparu ma warto fiyo no nananta kelan ko dina goy dina sa yaati e makka yamal giyama berde mande ngaka yite yalla dande ko do warsi be narde o cercle di potinji sardingue en di hoggoji ko bayi be faala wonde ka yimbe contrôle abe c'est tout il veut vivre dans le contrôle il veut huli wonde libre parce que la liberté a un prix et bon la liberté a un prix namo kala souci won go libre on ko tim en nanay woni inde dimo dum na kado hendagol dum kadi no wuli jaw donc non de yettero ko nawna seli thérapie. Merci beaucoup, merci Diallo Youssou. Merci à tout le monde kala wonbe partage de vidéo kala wonbe jonde information ji be fi ambe salmina be wata kala wonbe sponsor de pass kala mame woni chaîne do dade o idéologie kala ka wondo e nderat naw me andine do mari musi do wontir do lagine do wete do nawna seli tu n'es pas seul. Salam alaykum wa rahmatullah.